ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰিপু ট্ৰেভেলছ। তো মই আজি আছোঁ হাফলঙত। তো হাফলঙৰ বাইপাছত আছোঁ, গাড়ী আহি আছে। তো মই আহিছিলোঁ শিলচৰৰ পৰা। শিলচৰত হাৰাংগা যাওঁ বুলি এটা হেৰি আছে, ষ্টপেজ আছে। তাৰে আগতে ৰাস্তাটো ভাঙি গ'ল। ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে মই তাৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। কিমান দূৰত বুলি যাব পাৰি মই চাই লওঁ, কিন্তু যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা বহুত বেয়া। কিন্তু এই ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ হ'ব মোটামুটি আপোনাৰ 2-3 বছৰৰ পিছতহে ক্লিয়াৰ হ'ব। আপোনালোকে টেনশ্যন নোহোৱাকৈ আহিব পাৰিব। চ' হাৰাংগা যাওঁৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছে তো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। আৰু আগৰ পিনে আছে নেকি? আগৰ পিনে আছে নেকি? এনেকুৱা নাই ন? শিলচৰ গৈ আছে। এইটো নেশ্যনেল হাইৱে হয়, মেইন ৰোড। কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে।
से आया हाँ वही तो हम सोचा था ये आइटम का गाड़ी इस तरफ जाता है हाँ bisa mantap kayaknya. दे देता है ये सब क्या है मन में ये नाम के लिए ये सबका गाड़ी है हाँ क्या ओके मैनेजर इसका गाड़ी है आगे में तो यहाँ में बहुत खराब था रास्ता क्या बोलता है हमारा काम शुरू करता है कैसे दे दिए किलो खाना बना पसंद होगा तो खाएगा नहीं होगा तो नहीं खाएगा हम उसका कोई ताल्लुक नहीं हाँ हाँ पानी डालते हाँ मतलब 1 केजी दाल में 50 आदमी को खिलाएगा तो खाना है तो खाओ नहीं खाना है तो जाओ